TTV zone clear to te chibai ule PC Vawiin moi kania Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Vangkhua Serchhip-ah district level advocacy training on tobacco control niin Mizoram to India ramah zuk le hmuam tin saber state ani thule puitling kumsawm pangachin chunglam za somnga pariat point pasari te chuan vaihlo le kaihhnawih hmang anga chhut ani ti tarlan ani Serchhip District National Tobacco Control Program NTCP Bawrhsap Serchhip Press Club District Level Advocacy Training on Tobacco Control hi National Tobacco Control Program State Nodal Officer Dr. H. Lian Thangpui chuan ronman puin vaihlo tur hian mishinga chiatna na satak athen thei thule kan hmuh thei mit benka le narba ka kan thisen zam len a khoi chevek thei ti asoya hewang hian sarkar po in ngai poimo in health department nuaya program sangsanga te po atel thei vek thu asoya he malak na kalpui tur hian National Tobacco Control Program NTCP rahman ani thu soin he malak na hian zuk le hmuam vaihlo ti thin te vaihlo boy atang shwai chua le alati chin lauten anti lo na tura ven him te chu athil tumpoi mo ber ani thu soin he malak na kalpui tur hian Mizoram District Pakwa NTCP staff mi pali chokda ani thu asoibok NTCP State Nodal Officer chuan World Health Organization WHO nuaya khavel ramza somruk pariat te chuan vaihlo le akai noi do na konga ma an la ti soin India rama pot state le UT tina kai shwai na siama malak ani thu asoya zirchian na nei atanga landanin India ram chu khavel ram sang sang zinga zuk le hmuam ti na saber dot to ni in puitling kumsawm pangachin chung lamza somthum panga ten vaihlo le akai noi hmang anga chhut an ni thu le India ram state le UT zinga Mizoram chu zuk le hmuam ti na saber ni in puitling za a somnga pariat point pasari te chuan vaihlo le akai noi hmang anga chhut an ni thu asoya aizol medical board in achin chia danin kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni chung khan Mizoram atangin phaila ma adam lo refer mi somkwa pasari omin heng zinga za zela somkwa pahni te chuan vaihlo le akai noi enge mober an man thu le za apariat te chau vaihlo le akai noi fihlim an ni thu asoya hetiang hi kan din hmun ani awangin kan than har atul to le ti asoibok voina he hun man hi NTCP Serchhip District Nodal Officer Dr. Lalhlun Pui chuan kai shwaim Serchhip-ah thuthar thedar tu tele political party sang sang IO te baka health department a thok tu te antela vaihlo le akai noi ngol veina le asim dan chungchanga pi Maria Viel nei hlui councillor NTCP in zirtir na pe in an malak na sang sang atar lan ba ka vaihlo le akai noi ngei du te tan the because situation clinic TCC to Serchhip District Hospital aiwat chunga hongin pan thei reng ani thu asoibok he huna hiam vaihlo le akai noi khwa khirna le shemna kotpa chungchanga Pukela Remruata State Consultant NTCP in zirtir na pe in vantlang mun le puipun na muna meizu khap ani thule dan bo chiate shem na pek an ni thei nan te dan te asoya Serchhip Legal Metrology Department Inspector Pujoni zonun moye chuan Legal Metrology Act nuaya vaihlo le akai noi khwa khirna chungchang soife in rampo na changa dan lova secret lak lu te chu man thei ani thule hetiang te thin te chu voi khat mana cheng sing ni sanga thleng le dan bo chiat voi ni na a cheng sing nga thlenga choitir thei an ni thu asoya NTCP District Consultant PK Ming Than Sang chuan vaihlo le akai noi chungchang sia tur poimo le hrisel na ngong dan te soin tunlai khovelin abuai pui COVID-19 shileng mek te chu zuk le hmuam ti thin te tan a hlo om dan le in kai chon a ol sam dan te asoibok Nimin-a Serchhip District-ah healthcare workers mi somruk pathum te hnenah COVID-19 vaccine Covishield pek chhunzawm le niin Serchhip District-ah mi zanga somruk pakhat hnenah shidan na hi pek an ni to ani Serchhip District-ah healthcare workers hnenah COVID-19 shidan na Covishield pek na kalpui meka Nimin-a North Vanlaiphai PhD nuaya healthcare workers mi somruk pathum te hnenah shidan na hi pek le ni in heti hian nimin thlengkhan Serchhip District-ah healthcare workers mi zanga somruk pakhat te hnenah shidan na hi pek an ni ta a Serchhip sima office atanga thu kan don danin healthcare workers Covishield dong to te hi Serchhip-ah mi zathum som pathum Thenzol CHD nuaya mi za paruk ngentiang PhD nuaya mi somthum pasari Kholailung PhD
PhD hnuaiah mi somli pahnih le North Vanlaiphai PhD hnuaiah mi somruk pathum an ni Rahman lok ang chuan shidan na pek be puithlak me ka hian naktuk khian islumdar le Serchhip PhD hnuaiah healthcare workers de hnenah vaccine hi pek chhunzawm le ani dona shidan na pek turzat ero hria chian thei alani lo thung Mizoram ah hian January ni som paruka tangkhan Covishield pek na hi kalpui chan ni in ni zan thlem khan healthcare workers mi sangkwa zakwa somkwa panga te hnenah shidan na hi pek ani to a Aizawl district-ah shidan na pek tam berin lunglei le Champhai district 10 an dotani Nimin-a Serchhip District-a Sample enfiah te tangin COVID-19 shikai hmuh an lova Serchhip District-ah hian shileng awanga inkung sang po mi pakhat che an to bawk Serchhip CMO office atanga thu kan dondanin Nimin khan Serchhip District-a chuan laboratory-a sample somni pali enfiah ni in repeat antigen test mangin sample patni enfiah ani boka henga tang hiang COVID-19 shikai hmu chua lovin heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District atangin sample sang ruk zanga paruk enfiah ani to a hengte hi RT-PCR mangin sample sang khaza somthum pasari chuan laboratory-a sample sang ni zanga somriat pakwale repeat antigen test mangin sample sang ni zasari somriat te anni a henga tang hiang COVID-19 shikai mi za somriat hmu chua ani to in anjinga mi za somsari pakwa te chu enkol dam anni to a shikai zinga nun na chan pakhat omin kumin January ni somni hnuwa Serchhip District-a shikai hmu chua an omle tori lovani Serchhip District-a hian shilenga wanga state po ne rampo na changa ronlut in khungsang po an tlem zela tundin huna mani in lama in khungsang mi pakhat ommekin sarkar hunma in khungsang anom to lo boka Serchhip District chunga mani in lama in khungsang po hi Vawiin khan a sample enfiah ni in result a that chuan naktu ka chhuat tir thei ani donani Urban Development and Poverty Elevation Department in Mizoram Khopui in Elna Bawrhsap North Vanlaiphai Town in Category 2 loman pathumna an lak chu Vawiin khan lomin Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan khwalian ni in man puya North Vanlaiphai bollo pai na tur motor chu tlangzar ngalani bok North Vanlaiphai Information Center he hun man na hi North Vanlaiphai VCP Pulerton puya chuan kai shwain he hun man pui tu Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan North Vanlaiphai khwa in Mizoram pumhuap khofai in Elna abuat se loman alak chu lom omati thu le alom pui thu soin khotlang tanrwal na ra ani thu asoya Serchhip District a thlasari vela chungin voi engemazat North Vanlaiphai khwa akal atum to thu le engemo harsat na awanga ahlot lin theilo hnuwa he khwa atheng theita chu lom ati thu asoya North Vanlaiphai khwa in fai na konga ma an son theina tura wai me malak na a bollo paina motor garbage truck an nei theita chu lom omati thu le khotlang ta na wai me thil ti chu lom omati thu ba ka tha ati thu asoya kan khovel thang zela kan bollo te chu pai mai lova ati ral na turnen kan enzui atul thu asoi bok voina tlang zar tak bollo paina motor hi North Vanlaiphai khwa in kumsang ni som pakwa a wai me general conference athen chuma an summan ba nga changa an leini in tata yada pick up chakani a voina he hun man na hian North Vanlaiphai SDO civil P Dorothy muan sangi ba ka North Vanlaiphai khuchunga NGO sang shwai tu sarkar department sang how tu tele Vangkhua sanitation committee shwai tu tele mi som bik te an telani voina North Vanlaiphai kal district Bawrhsap hian North Vanlaiphai government high school le KVK ba ka PhD North Vanlaiphai tetlo bokani Serchhip District Boxing Association set ba Bawrhsap thlalichung otur boxing training operation mate yawwa chu Nimin-a Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan hong Serchhip Boxing Hall Operation May honna huna hian Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan hetianga boxing training Bawrhsap ani chulom omati thu soin ra tha chuange se adu thu asoya Serchhip District atangin national mai nilau international thenga boxer hlotling anlo omto thu soin chutiang mi chu he training Bawrhsap atang hian cher chuange ni se du thu asoi bok thali chung otur he boxing training honna hun ka shwai tu Serchhip District Boxing Association President Pukap lian apachuak chuan thali chung o boxing training an nei theina tura boxing coach petu sport minister Purobat Romoi roi te chunga lom thu soin boxer te chu thahnem ngai taka training la turin afuya thali chung hian Mizoram boxing coach Khaber Berten a in chokin training an ron pechin don ti asoi bok Serchhip boxing training a hian Mizoram Sarkar Sport and Youth Services chuan kochatan PR lal biak sangi Aizawl churon tirin ama hi kumsang ni som palia NIS diploma zo to le tonshiat nei thatakani a ho hian thakhat chung training nei phot tur ni in hemi hnu hian coach dang ron ruak man chhunzawm tur ani ang
Mizoram Sarkar PWD chuan thuchwa siamin Mizoram chanchin bushang shang le electronic media lama PMJSY poisa cheng vaibel chezathum somkwa pakhat point pathum pakwa bo anga soile tarlan chungchang chu a soifia hemi chungchanga sarkar thuchwa chuan kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni chunga state le central changa sum hu central changin cheng vaibel chezanga somsari paruk point bial paruk le state changin cheng vaibel che somruk pali point bial patni Vawiin cheng vaibel chezaruk somli point bial pariata changin march ni somthum pakhat sang ni som ni thlengkhan cheng vaibel chezani somli pariat point paruk pakwa chu mirda account a chhun lu ani ti tarlangin abang cheng vaibel chezathum somkwa pakhat point pathum pakwa chu chhun lu man ani lawa Vawiin deposit account D3 ada ani ti antar langani D3 da changhyang kumsang ni som ni changa sang ni som ni pakhat chungin cheng vaibel cheza somnga paruk point pakwa pali chu man ani thule tundin hmuna abang cheng vaibel chezani somthum pali point pali panga chu man turin release tura malak mek ani ti antar langa cheng vaibel chezathum somkwa pakhat point pathum pakwa bo anga soi chu abo ni lovin march sang ni som ni a sarkara chalan manga deposit thlap ni in heta changhyang cheng vaibel cheza somnga paruk point pakwa pali phei chu sang ni som ni changa sang ni som ni pakhat kum chung hyang release ni in man ani to ti an soi Ministry of Rural Development guidelines sa kum thar lima opening balance changa za somruk kan man nuwa utilization certificate siamin sanction thar adon thei ani thule hemi kum vek po hian abang za somli le release thar table khoma changa za somruk man le ani chuan utilization certificate siamin sanction thar adil le thei bok ti tarlangin kumsang ni som ni changa sang ni som ni pakhat kum tira balance hi cheng vaibel chezali pali point bial pakwa ani a heta changhyang kumsang ni som ni changa sang ni som ni pakhat chung hian cheng vaibel chezani som ni pariat point panga pathum man ni to in za somruk kan la man tlin lo na hi cheng vaibel che som pathum point pakwa pathum ani a kum tira kan balance changa za somruk kan la man tin lo Vawiin kumsang ni som ni changa sang ni som ni pakhat chung hian central sanction kan la mulauti antar langbok PMGSY sum manga Mizoram kong siam me kalpui ani dana central y me chuan nung oina tur awang hle ni in an soi Central Y me shwai tu te chuan Vawiin khan an president puwanal ruwa ta Hovin Central Y me committee room a chanchin thar lakhom tu te an koma kumsang hi som pasaria Y me general conference tamphai zotlang aneya Mizoram mun shang shanga in kalpo na kan nei te hi tun aya chale changtlung zo ka siam ani theina Central Y me in malaro se ti a alo pom to chu an bo zui dan so in January ni som pathum sang ni som ni khan group nga a in chenin Mizoram chunga kong siam mek mun som parukami chu an tlo kwala heng an tlo kwala na tho mek te chu abeidon thlakin na tho mumal mu tur le manrwa po da lem lote an ni thu an soya contractor na mutu ten thoklova minghua thok tu te le na shal ching te awangin na zo huna zo thei ani lo thu le mun tam taka tho zo ni si lawa kong siam na sum local ariral mai mai a lo om le ni in an soi Central Y me president puwanal ruwa ta chuan kong siam na tho mek te hi hun rei tak an local pui to thu le PWD te nen po chum engemaw zat soi ho ni to ma se thil zong zong an la ti fel lo ti a chiang reng ni in a soya voina kan thupui ber chu kan noi ta hle mai ti hi ani a amang an thla ka kong khan that ngai na le na tho zo hun tura zo ngai na a om lo ti hi kan ngai dan deu chu ani ati tuna kong siam mek an enfiah hi chu sample survey ang chau ani thu soin na tho that chu soi lo na tho na hmuna man ruwa in chopo atlem hle an claim hle la in Prime Minister Narendra Modi an PMGSY hi March sang ni som ni pakhata hun tiam arwa ta wang hian kong siam mek na tho zo lo ani don chuan an top san top don nge ti hi soi thei ani lo wangin mang an thak ati thu a soi Central Y me General Secretary Professor Lenun Tluang a chuan PMGSY hnuai contractor kong siam tura chang tu ten an chan ang nge an thok lo hi alung chia thak le a na du si ataka thok thadu si lo te hi kandem tak zeta na tho mu mal om si lawa na tho na tur sum running bill la thei reng kan om mai te na tho zo hun to a thok zo si lo hun po sei sak an ni fo le tho na tur sum ro man siam danglam ani fo te hi tha kan ti lo hle ani ati a kum khat vel te an thok lo thin hi chu sia thiam na chen po om theya chu tiang po ni lo kum ni na a po malak na om mya lo te hi chu aril runa thak le ani ati bo Parliament budget session nei me ka Vawiin khan Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanlaiphai chuan Indo Bangladesh border road siam apoi mo thu soi
Vawiin Parliament chhut khoma motions of thanks to the Honorable President speech chu soi ho ni in he huna hian Mizoram Rajya Sabha MP puke Vanlaiphai chu thu soi na hun pe kani angin Mizoram chunga kong lai na a tho mek te tarlangin sarkar lai pui chunga lom thu a soi ba ka Indo-Bangladesh border road siam apoi mo thu a soya Rajya Sabha MP chuan silchar le aizol inkar kong pui 4 lane lai na buljan thwai to turte aizol le champhai inkar kong double lane lai chan mek te seling atanga tui pang thleng po tur kong pui double lane lai mek te longtlai atanga paletwa Myanmar Sri Port pan na kong lai mek te chu Mizoram tan chau ni lovin mar chak bial pum pui ta na changkai tur ani thu a soya tlabung bul kor pui chu a Indo-Bangladesh border trade center din na tura central sarkar malak mekte Indo-Bangladesh insum don ton na tur kong pui lung leile tlabung inkar kong double lane siam na tur tender tun thachunga kautura India sarkar malak ne chu lom om ati thu asoyani India le Bangladesh ramri shula khochen khatte le BSF outpost chen khachu motor kongin apo lo wanga border road siam tura central sarkar angen na te soi chwakin ramri hungna border fencing pon lama Mizoram khochen khat a om thu po atar langani puke Vanlaiphai na chuan Prime Minister Modi sarkar hnuaia India min harsat na chang shang COVID-19 na wanga buai na te China le Pakistan ramji buai na te cyclone le lir nginga wanga buai na te khawpuang awang le tuilia na wanga buai na te arwalin ahma chonti soim heti chunga Prime Minister Modi sarkar ading chuak thei churo puati thu asoya COVID-19 dauna konga USAI po India ache thajok thu te COVID-19 shilen lai po India ram lo nei mi te tharchwa zazela som ni apung thei chu lom omati thu asoya hi pathian shwai na wang ani ti asoi lang bokani Nimin-a Mizoram sample sangkha zasari pasari enfiah niin hengte jamhyang COVID-19 shikai hmuh an omlo Nimin-a ZMC Laboratory Sample zatni patni enfiah ni in district shangshanga chunat laboratory sample somli pali enfiah ani boka hengba ka hian repeat antigen test mangin sample sangkha zali somruk pakhat enfiah ni bokin henga changyang COVID-19 shikai hmuh an omlovani heti hian Vawiin thlengkhan Mizoram COVID-19 shikai hmuh chu mi sangli zathum somsari paruk ni in heng zinga mi sangli zathum somli patni te chu enkoldam an ni to a Vawiin khan shikai mi panga te chu enkoldam le ni in shikai hmuh chua changa zazela somkwa pakwa point patni te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi somni panga an la oma shikai zinga nun na chan mi pakwa anom to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni